asalaamaaleykum sama gars yi nee naa leen ñu ngi nii biir suñu waa seet si benn ancien gloire bu mag a mag waaw comme ni ngeen ko gisee noonu waaw ñoo ngi nii di dugg suñu nii waaw sama gars yi waaw gis ngeen ko de man la dem acca le anu ne o fogo seereer o fogo amateur waaw le anu ne Fayako TV ten ngaru ne ndeysaan kamo sumlog tetit mena ancien gloire fa maak fa andoona yee daal mooy loolu i ndaa i fadanga bo kam rek xan te moƴo leer fa nuun wa inchallah acca goye naaga yo wa tokum rek wa kene nga'aa neen mairie fe o Sumok waaw jarama noonu la demee waaw comme ni ma leen ko doon waxee rek ndeysaan sama gars ñoo ngi ni yegg si kër bi champion bi ancien gloire bi waaw ñu ñëw nii seeti ko këram ndeysaan waaw le anu ne fogo seereer o fog amateur o fog amatrice ino mboy kam saax maak le na layel o Sumlog le anu ne o Sumlog koy nanangan xana yifowa ndet ancien mayu yaam o Sum moom ku andona rek ñowa ñum ancien gloire o mbomen wa mbaag una ata mbiyan i ngar meen koy etanida nuun champion fa maak i champion fe koy anda me i mbaas ka mbaasa nuun rek nu ɗeet no mbudanga xan nu ando xe te ref ka inchallah comme ne nu nga'tuna rek gowe émission fe xongoog leya nuun aca seen ne xongoog comme ni ma leen ko daan waxee ci lamb yi rek lamb ak lamu lambo lu ci nekk ak waxtoom bu jotee rek ndeysaan ci dem jëli ko indi leen nee naa leen lépp lu ngeen bëgg rek ci chaîne bi lépp lu ngeen bëgg ci wàllu lamb ak lu mën ci doon bu ngeen ma contacter wax ma ko rek dinaa dem di jënte ko ba génnee leen lu mel noonu aca kon sama gars yi comme ni ngeen ko gisee rek aca ñu dox ànd ak yéen waaw seeti ki nga xam ne mooy champion bi ma leen di wax waaw aca kon sama gars yi yo ndal yo fa jam waay ndal yo fa jam bismillahi rahmani rahim Mamadou Fayako TV kam ne i ngidina a rogo yaal fo tuleer njul ano tuleer oxe koy teg ten faaju ɗik ke yaay fa faap ino sant a fop gidma fop tamit layaye alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ke waraluna koy newne i ñëwa sport fe bo mbadiid meke bo wiin we maadu mbetandooxa in kon nag kaaga o gidmidina roog a paax a ref gidma nuno fop koy iyo iyo kaaga tamit ka jarena lamit a ref Iliman de o ndeɓanonga a gerin na sumba ref a rimel na xiida xa na 1967 a fi ndeɓanongum fop koy kam o Sum doon ten refo Puma Rabor faax we ndimaam koy iyo machallah aha Elimane a jega rew ɗik i aha machallah waral na question nga war ndogu ye manam
ok yo ga'anga kaaga koy o kiin o kiin fa choix umo o tew a yaqa njom yaqee njom na gis-gises mi parce que kam carrière es jegum o tew to yaam reta roga war sakanaxam jegiida o lakas tamit ka taxna bo tele jego tew kaga wax dëgg na yàlla ten andun ndaa mi wax dëgg yàlla kam carrière es jegum o tew iyo iyo njom ne de wax dëgg na yàlla i mbi'a teen o ndik rek iyo wiin we nde'ana saate fe mbaaga in fuuf i nde'ana saate fe tamit mbaag wiin fuuf fana Sénégal fop kaaga daal ten andum daale xona carrière njom fe waag weeke weeka mbaagong kaaga re'u njom ne de wax dëgg na yàlla xaya o laamtaam lakas ka andoona yee koy ke xanama saxtun longe ke ya andma taaga tig i ndaa a le saaxu ta faax xoxum i leyoonanga soti ke hop andam daale ye inoxuma kama cang sax ma frem teen njom ne a doxuma rok a kimangi meen njomba faka jumange 90 91 a ref drapeau njomba re'u daal départemental Foundiougne école maaga daal ràñeetume njomba fakel a pamba ke mbaka a kima ke ngimeet maaga daal fitanum i ten def o drapeau la andoona yee koy xaalis a tege bo ande ke njom fere ref ten def Foundiougne fe ken lang rek i parce que kaaga o kiin we o sut njom parce que ke tege gena com jamano kaaga ten teg e taaga ndaa kam maaga yaaga fi'im njom ne 100% yaxat maaga école in camano kaaga école yaaga fi'im njom ne 100% yaaga wasum fop koy soogo rokit na métier fe bo njuumange 97 i ten commence o fiida njom koy kam fiida njom i premier année faaga koy xatama xat Gambi garo sum kam me garma sum tamit fapo xam ino fop i ndet ngelna ke taxna den laye njom e jom ke taxna moƴo ref mbir njom naago sum xatuma ɓañuun 97 faaga mais o sum rek gar sipo jane ngel na sum fi bagages fop retna table de bin kiram ke taxna bindiram koy
xaƴa a ngeef a xama ngeef camano kaaga i taaga tamit jegum na feɗaraxama gadoox bagages gata loolida yit i tigaak tamit a foga no ke andoona yee ka te moƴa fi mbir i ndaa yak anda me mi iliman ala kulli ala iliman a fi njom i Gaage Cherif a jega ka damata koy roog na seede a fop to ku fa kiin a laya rek fat i ndame 97 bo 2024 feke wiin ndefate meen ndaa wiin a maada meen i ten tax ku fa kiin a lay ka rek o lay ten ke andona teen ke mo'onga ten tamit wiin we leyanongo ten njom naaga xatama xato njom ne ko sum neke o coonga may ino ret gaage o sum ñaacum bo gaage o sumbeeke mi soom bo gaage kam me fadma gaage tamit andim maago kiin ngat fo kiino paax de laan baay ndeysaan xeɗa ndoga yirmin a ñaka ndeysaan baay ten dalna xam mbinduma koom i ndef njom na bo demi final im fa Omar Ngallu ndem si Yàlla xeɗa ndoga yirmin tamit njom doy waar yaga fiya fi i rasta anda oxe na maafrel fo xe maafra lena roog waagam te sen ñoowate waage fel nda anam min camano kaaga um daaw'anga ne bugma rek kaaga waag a fag i den mbi'an njom na rooga feed de ngara sutaam tirage i kam tirage faak tamit um ɓaato bindoox um raw gadu ka raw gadu kaak tamit um juumange antu soɓeem sutaxam taaga um juumange antu soɓeem ten sutaxam njom naaga i juumange daal mi daal kaaga damumta i ban wasum njom dernier drapeau es koy me jangtin Paos Koto i dernier njombes oxe fa lakuma janga maaga ref o drapeau lenga tamit ten jegumo xiidum juumange fiyam 2014 a ref i nda 2015 digante 2016 xana jeg wa nannooxuna a maada njom naaga a mbaaga mo ngindita nda fiyam da digante 2014 2015 Diosoñ i baye njom naaga alaaji Mamou Ndeb Seeku Diouf a maada njom naaga i njom naaga ten sutel taaga par point mi wasaam njom complètement koy carrière fa ne koy we fogtanuma yaaja de bon xottin saate of parce que maaga geno
gage fanaga longa lay ado nga ado lay nak ga ñom dikande naat mama waxe moñna new kam nu faya koy ten ma fa xam ma Aziz anda Aziz ten ma fa xam ma taga wede teguma refe Aziz génération naga Maodo yin Souleymane yin Dundong yin groupe laga dal a gari meke log ay kolinga yin ay bubu yin am maya dal kamu sumbe koy ini Moussa da minarelu ay Seku Mbasisin ay walinge ko hin ay Kuntayin Samadawin Ousmane Cissé Goudé min génération yaaju reedu wax dëgg na yàlla génération yaaju to génération na fel ina ref i wen daal i mbitu men génération combat ke maya de ba wala ngay combat rek mo jaxaw fel no kii yaga xaw ka no ba bo tadiko com ke dalam fel ade koy com ke fel ade est-ce que xaga i galase kiran i wax dëgg ma frère Jagan Barka de Jagan Barka finales inva Kamili bin Omar xam nga Kamili final fam bedo parce que final ñaat di kareedu nda ke moƴa xama fel ten koy waaw i maaf ra ñaat dik i yene deuxième jour fa koy yaago xeke legonga me ten netum émission ne Ousmane Cissé yaaga kang adoxirin nda jour ne te rokida kam ngen ne jagara sipa jad yaag in fa Kamili me ƴuuga kan jasno fo buntule kan ga yoonu ma ndokida rek Ousmane sipa jane dek tampongin kam ma fa Kamili ƴufan continuer directement ƴuf no buntu la xir bo te xir mo xam journal ka damit a jega ka te fiya xama i journal wax dëgg na yàlla i Jagan Barka jegam final fa tamit final fa fel a xama ref te ref Bara anda njom neke ga neke a fel o ret nuwa andoona yee jege anayo ana man cikirol leng to wax dëgg njom Bara we mbuduna fop a anda ye amay ɓasara fu calana wo pir yok sax jaɓege ngarma nda mi ɓañunte ɗum capital in fa Ousmane nda ka i njotidego soɓida den te re'u final fam belu i voix den leng nak ke mo caam final fam belu ta mayo coow photo naga sax oxang atelier es a matɗangam lal ke ga ngo ten njom na Khady Diouf gi mun Ndeye Fatou Adama Dial yin xaga tamit final fa fel axama ref Bara kawo mage rokam Diamniadio rokam Bawut rok Rofange rok Ngadior rok a Niodior rok Dionewar rok Mar Fafa
no mage dal secteur nen dal fogam men fuɗum men fa astafurlah faya ko fag na nun nda kam faya ko dernière carrière fe ref quoi rofange waye rofange jom naga jom xare reɗu jom naag koy jom garaw re'u kooroxe ten taxu naga wetanoxa yoqe sax ka njega ten kersa pour lay im fa diw nda koy waage ñak ga'a rofange fa naga ka i ndet maafir premier tirage fe fage sax roog fe deɓiid de tas njom ne nda moƴo maye fi antuma njom ne fop ɓawtawe juumange a mbara ndaaw 4 mbala 5 fo gay no lenga den leng na Lamine Sarr fo Espagne jik i ngeta ren sax ndeysaan beti caam xaalis billahi wallahi fu njuñ im fo ten bu final i ngeta ren billahi wallahi ta tawaten xaalis i caamo ten i kon anda ga carrière fa mosu reedu kam njom na koy ye i ndet na bo kam njom ne yaaga i ngata ngat ɓawut njom naga re'u njom kata u tamit in fu champion fa maak den leyan Sekun Naar Sekun Naar yaag koy fogam yaag ma fanum 2 fois fogum ne juumange i ɓaato nget kam ɓawut ite xawama qawa ɗomu a maafa yaaga tokores ref président fe njom ne Faby Sarr Faby Pape Alay Sali Faby Sarr nda kan ret déconnecte na table den leyame iliman mais den leyame muñi nena waagu saxit a lay fami fa lay fa mosu tamit um waas nda roga fe ɗo kooroxe xooyina leyne xawa ndokores maafin de te te rofange o fakida nda xan nu ngetik ma de nda naga sax ye ndet na bo njom ne fe tamit yaga jegamo siriñ ɓawut de kam ɓawut fa naga nda ɓawta ye ande ga de yaqa pesaxa i anda rek affaire njom i résultat ka mbadid meke ndeysaan jeg amo cigeno leng den leyan meke kamo sum me Coumba Diene parce que mi wax dëgg na yàlla ma im siriñ xa'a de Coumba Diene nges na i mbaxtaan te leyaam ke te leyaxaman leyin ke leyanuma tamit te leyame njom ne jege sada mais kaga ga'u nda njom naak tamit o qoye i njom belu reɗu i bo ne doga caxam maaga ndam i ke yoqna fop koy waag ke expliquer nda naga daal njom naga daal karaw ina nam ya rew ta fel u fa mi parce que njom mete felit na o rok me ando naye ka te danger bo o jeg maaga tig waag amo xawel ma parce que ñomin ka jamano kaga o fi'anga laga de ngaw chance ke waag amo xawel nda yaga wax dëgg parce que la lay o fog mu fa refna a jegu to o foga a xooña ye to o bugo kiin tamit a jarnango yaqawut fe gentona kene jega com am pagay yaga wax dëgg jeg am maaga a keen i gidma den deno fop koy ɓawut fa rofange deno tout de jege xa wasuma iyo asin ge tam join finalo xam join Ablaye Sarr ngoye mafa retam Boyar Sing Boyar i nda maga kan cit u maga demi final im fa Moussa Pindane
kate gajaay fi tañu fogaama coombi rek fudum meen coombi fa Fatick daal i parce a coombi demi-finale fa ɗomu tamit i jom naaga maaf rem 12 combat i fiya demi-finale a coombi non jeg im sirno hefange Medina Baye moom waagaam o waat na roog o yaale oxu bindooxuna njom mene Iliman nantano i oxu na binwa Medina Baye njom Iliman ɓeku Medina Baye njom i parce que anda man ke taxna bom bindooxin naqar merci tiga jar na laamteloxo ngoog koy ga'a njom mete jegit ina fulla maaga ñaktu alal mete ñakit na fulla koy men xalal fe maytu ana camano wa com may indi saate yo saate njom lenga mbakeegu com bot enen nga fisa o geeno 7 ans yen ke com ke may e ne com ke mayit na ndiiki to ker cooxma teen daal ten def ke andoona yee i njegiran teen ke andoona yee ka i nqod njom ne peut-être dung to i njegiran teen to a jega tamta andoona yee ngoor ke njegaan ndiiki i njegiran numtuwanga njom ndiiki kay moom galankor koy waagee ñak parce que naga reta bo kam carrière fe o jeg sok fa andoona yee waaga jeg lakas ndaa mi daal affaire naqade jombe a bona bon e jegim ten na felaxama jege ten na felaxama xad ne nu numtoy ke bo lafa midi refe ndiki jegim ten xalal fa adna fe mbuuda koy ndaa jegaam ten xalal de lamtam xalal fe anino nuuno weeke bo xe njombatera la xami parce que kiina bug axam faak to roga tax o ngistal de bug am faak to roga tax to njom na tax o bo bugaam rokaama place a mayu njom taxu bo ndok ma lakas oxo fami ka maxey jalan njom taxu bo kaga moƴo o ñaaƴ na mi to ke moƴna magin teen ke xupna na ñaap na affaire o tees na wallu njom baxatu kono kiin xupu njom bo iyo kon ñakin dara njom kagan leya de i wax deg na Yàlla